Sunshine TV, Mesra, who phone you what Ghana, Mam, Honey, Amona, Nibe, all over the world. They say, oh, Baba, you are pa, and that's a Baba moi. The strap, I know what she necessary, and Yama, Ecosono, I know the son, and Mamma one, so mobile open to your parents. Baby, I'm Moko, baby, I'm Monamina, over Mamma, for a swat no beer for 1 year, Hannah, a man is saying, I buy baby, and then I'm 10 swa. It show my best to be a baby in this for. Was see for manna a dambo a teacher now or run one and grow for ration. Oh dear, answer na Mikasano ebeye, my own share sending for Nina Cosum Rassia, the end to us. Depending on you watching me from this moment, please, I want you to pay attention to this video. This one happened right before me. I saw this little girl run mad in my own eyes. In my own eyes, I saw this little girl run mad in my own eyes. I was wondering what is going on. Fine picture. Just imagine this little girl. This little girl. Please, I will advise you if you have a younger sister, if you have a younger brother. Sorry, if you have a younger sister, please talk to her. Know who she's going out with. Just imagine what this little girl. This girl is not up to 17 years. Just look at what happened to her. I would want you to watch the video. It was this particular motor that just dropped her and she started running mad immediately. Please pay attention to the video. And if anybody knows, let the person identify. Thank you. This is happening. This is happening. This is happening. This is happening. Hey, wait. See how that motor just drop this girl. This girl don't go. They don't use this one. They don't use this one. Did I use one? Did I use one? What did happen? Ah, now that lady just got this girl. That informatico. Eh? Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. I'm on this one don't go. Jesus. Oh God. See this fine girl. Kai. See you. Hey, wait. Where should they go? Where should they go? Come. Give me also. Come, come Hello. Look at Kuda made help you. Kuda made help you. Mama made help you. Kanta made help you. Kanta made help you. Kanta made help you. Like Clara. One side. See, it was at this moment I just saw what happened. I had to stop my car. I have to rescue this girl first because I know what will happen here. If I leave this girl with these people, they will end up carrying this girl to a non-destination and probably take advantage of her as a little girl. So I had to quickly move this girl. Please, whoever knows this girl, let them identify this girl. Let's know the next step to take. Please.
me da se o twem me me papa father Africa na asan chance bi obema ye nchiremu senya kwan ye befa so a young lady young man obehwe abrabo so a sebe asen bi anase atoye nchem bi obi mfa nkogi ne sika bi emfa nhwe na busua na wo maame emre ekientwa ma chance papa akwaba Vamos say mfoni a yekohwe yi anu odin akwala no ho ofepa young beautiful girl na wo see from fi kam na wo woro no ho bobra bobe wa bodam kan ne ne see ye no so no wandwane wo se wo kobokwa se wo see no tse ne wo nim bibia papa de na ekosisi amayo ano ne memu ani ntem sa ni nyina ya hojade nema epre ema epre emema epre na se de wiase no esifa kodo wanso omumu de a obebone enti e wose nka meme efutuo na esi a na esi tu emamba wa esi so asam do omabrabo to chacha titru foreigners na efra yemu no ene omo no mo ebie ni wo bone no mu ekwan so enti e wose yetu ye hofo na omo hwe omo yie ewo sede omo na mo tuo a omo tu na omdo omo adwene nyina akogina sika so ekomo de wa umfa samienu nidi ekomo de wa umfa samienu nyina nidi oto bo asesi dwene bisi woni mo a oyi usabako na woyi no kakrakra wontamina mfa nwura bodon abrabo nye merikatu na shebre mo no ya she prebia wo se obi adi utumrika ada obesa ho ana obi waja enti obi betima tumrika akoto ene kro be wuntem nje o se unya bre ema o shebre na onipa bia pe bibiye disa mbefa se sida Ghana drusi ande se wa ntime anya bibi ampe bibi anya dia ye obekomu ani enti yankwa ha yenye sei no eya na tamso no ese utwa na mo bia utu no eyiye okay mami hwe Bible mu kakra nyepe bi kakra yanko Bible mu kakra bi because yeti min kasabra yanko Bible kakra bi e mata ho wa ho enti ye 1 John 5 verse you know mami na ken kana yanko 1 John 5 1 John chapter 5 verse number 18 no wasi you say but a difference am say there a difference so onyankopon ni Yesu mu ayonkofa gye ni firi boni mu aha enti onipa bia so mo ni da ho na unya nyame anyonkofa eno na ebeyi wa firi boni mu ye wo obi ho opia bonten na bibi besi a bibi ka che sesan ena na so ni pa nyame nkokuru ti wo ya eso unya sunsum okay guide o eno na emma utimi yi free boni nim okay sa ababa wo ye kana semi den ye den kokko ye titru ye de ma bebre afa sa ekwan so na wo be kom no anya bi kura nya ni nua Ghana ni because ye na makra e kwa ye Ghana for this cat ye kura ye makra bompa ye so won filika dabi enti bra wo amafo chase foreigners no dajila fonde omo wosika ho but omo so how wo live na omo ye omo niema no ompe sunsum niema sa na omo ye omo niema enti se oni Nigeria ni bema enam aso mo ye careful empo amano nipa bia oni nam ne so mo woni eda ho one se wo anyokofa wo nyame mu dia ene obeyi go fribonim sure papa ese wo anyokofa no ese timi you fribonim so mbato ke kalame yehwe 18 o si ni say tio yenim say obiala onyankopon awo no tio obi bia yankopon awo no onya bone utimi nya bone emom di onyankopon awo no enti wo kasa hwe ni pa ne nam yi na wo hwe ne yebia na hwe tibia say ni pa we o ni twa na mo ye nyame wo no enti wo ni obi nyame wo no de o ni twa na obe hawo odo be ko wie ba bia eni wo se wie enti e wo se onipa bia ma nani eda ho won abai wonya more than 20 when ya be 18 eye maame na ahwe ne yia na sika na ni fia na sa wa reja bi na ba ana ma sebe wa pemema sema ma ko wie ni se den na ma
Sadi abasa. Ye wo abuse be kura mu niska as come me paso passe o mama di ye mu faso. Ezo kura nenti. Okay. On adeba ko a school ye kono advantage e ma sa hwe ase. Me ka se eye so enye. Ye ma te bia nkomu na dodo na ye school. SS no. Special. No na critisa ni man ko so usua obi ne ye. Enti se ano one yankasa ye makra se te mo anye ye biem. Debi. Said ye first ke ye nanan mo kire obure ni kura kire wa utim ho asem a o papa ne pese one wo ka no ba ene de ni go biem. Enti enem school no dane yen free yema men mo kire ho ana problem say me ba empo agya ene wo na tratene enti bre bia wo po no ana na kware so eko school no mu do bia mfe say mo ye kasen ye edom ko school no ene edom hwesa amane no enti o se nyakopo awo a onye bone nipa na eso hu se de ore so ne nam hu se nyame woni mu esu a onipa onni ko na ne ba na wa hwɛ ne ye be ma ne nam no wa hwɛ ne nkomodie ne koso ye wa po wonsuro but e ma wa kudro to the point be say be ma ntimi kromo ko ba enti o hu ne say e normal da bi e wo se ye ma ye ni e da ho na ma nyame su bi e tra ye mu eno na ebetima boa yen ayi afiri bo ne nimu ise fa sa baba we temfe okọ no pono kra ma me se bia ma me ko ha ebi kra won fa de ma me ponya hwe wa no de no afro ko ko school ise de ewi a ka che e kra papa mo se ye tam ne ba ji me bere ndi ba bi a wa ji mi de akọ school ama wo wani abete enti wo be wu na de onu ko du ko school na wani ti ye no no ete ho eno na e kun yen sisi enti my Bible kasa cry na ye nhwade kakra bi kakra kan na emom de Nyankopon awono no de nyame awono no hwe ne ho so ti obehwe enti ese wo se wo kasa hwe ho so de nyame awono no hwe ono ane ho so ye cause ese bi gado ese wo nya tinka bi wo mus se wo da na adwona se o kire bi besi wo abrabo na nya kire wa wo ye wufo Wow. de anadwo ya wada no anadwo ya wada no se ochira bibi besi wo abrabo mu na se ye nkyere wa wo yufo Serious. Me ko ba bia me mma wan sa ade ache Papa nti enra oba ha. Anti se bibi besi a me fra ka se enemi ti me mma. Okay. E kwa mu nyema me. Oh, any attention for them, we are blessed. You have So what I say. Anti e wo se de oda de besi wo kyera no ye ka kyere wo. Okay. So but em say e bra no so aka ho. Mami Job 34 verse 14 said the making I was sa na se eni ho. E wo se wonya sa sunsum no. Na e ma wo hwe ho yie. Enti se nyamia enwo na se nyamisu bia ni umu dia ba jo hwe am no de bia. What say ye Christopher main so na e ko ha. Enti e kire ye se bia nam no ada se direction mama e meku penny. Direction direction enko yie. So Titru, that was I said asofo so ye hwe yamba yie. Cause asofo matter I say pa. Serious. Asofo Job 34 verse 14. I was there. Was it say oje ne home fa. Na otwe ne honhom ne ne ahome ba ne nkyɛn ya. Anka honhom nyina bi gye mu preko. Da bi na me dai so no. Oyampo kasa preko. 34. Amen. I'm on first 50 and I 34:15. Ose anka honam nyina bi gye mu preko. Da bi baby okutu na okay for 33:14 na mjona de. Ose na se o nhrumu a tie yi. 33:14. Thank you. Ose enso Yakobon kasa preko. Thank you. Ose so Onyankopon kasa preko ana. Ne die tie mienu. Da bi so Onyankopon kasa one on kasa ba ko. Demo oza kasa kura de tie mienu. Enso nipa nwene ho. Enso ye kasa nipa nwene ho. Ko da yimu. Tio one. On se me se me ko ba bia anadwena me mada no. Medical ko ba bia me ko na ansa na de akyeme. Ena e be kire me se ba bia ko na ye ana ye. Nti se enya obosi ma friend say o ye hye but ekwamu nyema me. Nti me yensan na ye fa hye da foforo. Onyampon kasa preko. Ni mpre no so ko da yemu
anadwo adihunu tio anadwo adihunu mu ɛna hɔ a atɔ nipa abra na atɔ wo so no empa so ntonkom empa a oda wo mpa so no emu na wo ɛno na ye bie wo so na ɔsɔ wɔn omoto na oda hɔ no a dede no ne ye bie wo so emu na obie nipa so tio emu na obie nipa so na ɔsɔ wɔn atena na waso ɔtenetene dede ebesi ɔkyena na ɔka kyerɛ wo ɛso nipa anwene ho oda okra so da ekra podo o awase ya umi edura kokote ya bidi ya eso se o mu na o tene ho entika abayi we da ya na dwo no e wo se o kyena de ebesi no ye ka kyerɛ no onko to so kra he wo se sɛ ɔbɛsane wɔ nipa afiri ne enuyɛ ho so sɛ ɔbɛsane da ye ni mu no de ebesi o kyerɛ no ɛyɛ bɔne ye bɛsane wo afiri sa no ye ne ho na wɔyi ahantan ahunta na ahinta na hinta o se ade bi ekoye ye bɔne be na ahantan ne de ahinta wo no ya ka kyerɛ wo na wɔtwe ne kra afiri amenem na fe ya yiw kra na afiri amena nimu na fe de ade nti mas wo hia nyame ne nkwan so na ti o nkwan no so ahedan antɔ afena no anadwo sam ne ka kyerɛ wo no ansa na de enche no ɛso hunu we nyina yeso so de ada wo kɔ obi sɛ bi Kristo ni una maka kɔ ka kɔ bɔ Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɔkyɛ ka bɔ dabi sɛ ye ke bibi so sɛ esan esan wo ho ba me open the sabato open the sabato esan de dabi sɛ papa wo fo ka na kai yeah me min kai enta se bi kyerɛ wo one day bi na ko fro ka sɛ nyanya me ne wo man ka sɛ me wu me yesa me do station me ko fro ka sa ka ne pe na aka ne baba ko na yama I want a voice that can street say mama for car no papa say what the voice na kan enye dai so but so say onemi kasa otimi o mi mu onemi nam ana me ka tell say ti o me so mi bi ma no ka tell straight ti o say dey ti o ye di komo ya voice say African am so be pentem ade a che me pese me ko bantem ma ti hwi bi mu na dem hwi tena kan ni kan no o say family ke kwa no kata na ye yi sa me rodi ti of family no dey be see me rodi mu kadi ndi kasa hwi ye dru market traffic light no na tank na patrol wo mu itutofo o se jatum na ye unim it take me for baby to say okay fast be travels na menya aka emfiri wonko akra edru bayard na atkreta ayam ka pa ti se o se sabre na mi di wo anka wo be ka ho onu me kasae but ho no mi dia so de ba na so still onimu nti onimu se wo ayapam na wo won ntem nti e wo se sade ya obe delay papa mi se si aye bre ni nti den na wo 4 years e den so na sabi mebu no so en yes nti si ade me pese me tu obi bia fo se onhwe ne kra yi